Gaurko Bartzelona suak hartu zuen orain 100 urte. Josep Pik historialariarekin hiriburuko portuan egon gara, hemen hasi zen errebolta. 1909ko uztailaren hasieran, lehenengo erreserbistak Marokoko gerrarantz abiatzen dira. Soldadutzatik kanpo geratzeko kanona ordaindu ezin zuten langileak ziren gehienak. Aquest cànon era entre 1.500 i 2.000 pessetes. Per l'època era una quantitat molt elevada i per això el servei militar obligatori era conegut també com l'impost de sang. Neurria gaizki hartu zuen bere aztoratua zegoen gizarteak. Hi havia un important antimilitarisme, anticlericalisme i una important violència social que es traduïa en atemptats anarquistes freqüents a la ciutat de Barcelona. Uztailaren 26an greba orokorra deitu zuen Solidaridad Obrerak. Protesta hura erregimenaren aurkako errebolta bihurtu zen. Matxinatuak erlijio zentroei su ematen hasi ziren. Guztira 100 eliza, konbentu eta eskola baino gehiago errezituzten. San Antonio auzoko eskolapia izan zen kaltetuenetariko bat. Van atacar l'església no els eclesiàstics, sinó a una església identificada amb els rics i amb uns valors d'acatament social i de resignació que entenien que eren contraris als que volien transformar la societat. 5 eguneko epean 100 pertsona hil eta 500 zauritu ziren eta Montjuïceko gaztelua errepresioaren simbolo izan zen beste behin. Armadak 5 aktivista fusilatu zituen hemen, tartean Francesc Ferreri guardia, urte batzuk lehenago, Alfonso Amairugarrena erailtzen saiatzeagatik epaitu zutena. El règim, el govern, necessitava una excusa, un cap de turc. Aquest cap de turc va ser Francesc Ferrer i Guàrdia. Horrela amaitu zen aste tragikoa, Bartzelonan bizi izan diren egunik odoltsuenetarikoak.